ya ben wat ya pet tang ching du na ki wei chia da kalenti kabas moren ya la karibante tang la I doktor nong lai ya ustering ban kerwai tang la I doktor nong lai Shate shakli ban yasa Kiprari baro karibhoy kadai kaplianja jong kerikasi kaplianja jong kabri unyo trap na kata baro kiwan seribhoy hangni apori bhoy dondon kikun unyo trap lapiong upnar lapiong war lapiong maram lapiong mauyang lapiong lengam baro dondon hangni hapo ribhoy keribhoy kadai ke jaka ka kedop kum ka kemi la manong kalong kum kaying seng kaying khado namar ka kedop lot ya baro gasngo sarong na kabenta ka jinglong bakerpang jong ka imlang ka salang hangni haribhoy kawai pat kabang akwa ya kaban kedau kerpang ya ka jinglong jong kinong song haribhoy kalong namar ba pidai kinong jit nong mikmat ki bastatam bat pila penmi ya kinong yalam jong ke jela ki bakrautam ban ya ka ba ki weipat ki pajba ne kidong ka dikasi berjantia kila banle kata galong ngala banong kamdei ka bang sutha handai kadai ki tisha pila penmi hadu laingot ki chief minister na kini ka temri bhai na ai ka buram na ka benta jong phiu phaiba jong kini ka temri bhai nga ngets kem ba phila ban le ya kini namar ku mga ong ka basdang phia shong darbar ki bhai ki war ki tnar ki maram ki mauyang ki lengam bat baro pi ai ka wei ka sur bat pi sim ye ka wei ka rai banjit ki nong mi khmat ki bakkan saitam napdeng itu ka mi sekal lempung election hagani ka por ngawan na khmat jong phi om kumubreu ubalabet labian hot ke jingaro te kalabon kajing bersang jonga banya seprang ro kalolong ke batenge ngale khun na kajing em na ka thmei long yeng ke baduk matla manong ke baduk tasam hanrei ngane thui phi bahapdeng ki bakum kita kajing kajing trei sitam kajing jaisha kajing angnon bat kajing long babha kilong ki maudong sekliar jong ki jaka ki bahajrong bat ki bakanjang haka imlang ka salang bat kumjuro haka jingya lenti jong ka jing imbreo ngi ya ka jinglong jong kari bangidon kam ya ka sarkar ke baklan ke sarkar ke batrai ke sarkar ke bala banyalam yu pajba hak lenti jong ka jingya siaprang ngiran kam ya ke sarkar ke baklan ke sarkar ke bala ban kersan ya kini ki institutions na ka benta ki samla ki badan ka jing angnot ban long ki bajop hak jing imjong ki ban kersan ro ya ki kimi ki kpa ki basya sitam na ka benta ki khon ki kti ki joki ki parari be hapdeng ke bakum kini ke jingkit kli ke bangadan klempoi berkat kawan ke jingkirpat na kalian joka National People's Party bangan pediang ya kini ke lengkor banyele ya kini ke MP by election kaban salongsian hakini ki kindiat nai ki bansawan kumbaong mene ngaladan ha ka jing ban sim ya karai langan yele nengan nem yele
ngalahap ia keban pan jengmut, ngalahap ia keban pan ia kejeng menjur, nak bahayang ki bahasan, ki kini ki jonga, ki pasan ki pakhna ki jonga, ki men ki para ki jonga, kumjuro nak itu ki baju hikai yang asipang ke jinglong babhan, ki rul temen, ki runiam, bat kitua ki balam len bah, haga san perthai, kentup ro yaki lawyer, kentup ro yaki nong bisar, bat kiwai. Om tang kata, namar ngalong uparlok jong ki samna, ngalapan jengmut ro, na ki babuan ki nong yalam samna. Kumno nganle hapdeng kene ke ken ke bakum kene. Jan baro ki bangapan jengmut, kira ong yenga, lada, kalong kumno, sengob haban pediang ye kene kejing terwa. Nyetir, bah pidan ha kekam ke bebiang. Oh, nyerandan ke servis aku malai senam tam. Hanrei nak kebentar ke jingdon kam. Jong upai ba, jong keri bat ke judgment rio. Kidon ki issues ki bakirki, ki mat ki jura ki bakirki, ki ba upai ba udon kam ban yo. Sngobha ban sim ya kini ke jing terwa ban pediang ya ka, bat ban yakun ya kini ke MP by election. Hadin bang perkhat ngala dok ngala thau bah ngala penhap sawar ngala sim ya kerai ban pediang ya kini ke kam. Balai ke jing keli pat kami, balai ngap pediang ya kini ke jing terwa ngana tu api ki pat ba. Namar ba habang ngapet ngapen songdor ngatheu ngawo ngathir yaki ai baro ki jinglong ha ka jela kumjuro ngapet ngabisar ya ka jinglong ka jing trikam jogene ka sarkar ngi i ba ka ni ka sarkar kalong ka sarkar ka batrai dei na kata gadau ngala pediang ngi ka jing terwa ngalam daga daladi ba ka ni ka sarkar kalong ka batrai kebaningkong nganya thu epi hagas nem arajar khatra haba kini ke sarkar kalawan haga bor sunsya tangadin alai benai kalathung ya ke task force kemat kedai ke kenja komiti haga balasannya bantau ya ke education policy ya ke polisi trekam kabedai bat ke pule ke puthi Shwa jong tu kasnam ke sarkar ke Meghalaya ke board bel ya ke education policy jong ke sarkar Assam. But they have tu kasnam lawanra ya ke education policy ha ke bangila ai jingmat. Ya ke ban penbaha ban penduno ya ke jing bon kini ki categories of schools. Ki judge school ki ba fair. But mentalele ke malakadau deputy chief minister mene. Lawan ra nak mentai kitu ki ad hoc schools ki improve system but kumjuro nak benta kini ki ad hoc school tang hapo ke way ka katuk lani ka jan but kinyo ya ka ju ka tulap lani ka pay structure ka balong kumju ya baro but kumbang ila yakut hakini ki benai ki baladem ban wanra ya ke jingerap jong ka sarkar nak benta ki secondary but higher secondary school ya ke jingerap hagarukam ke bayasrim lani ke bakumjo but ka pay structure ke balayo da kini kinohi kai haka elementary education kata LP but UP Chief Minister Mador Ulafun hadin bang lapen ken mayo Ulafun yo commissioner but commissioner uang ngin finalize no ban pendap ya ke polisi lapret dan bat ngin sarano haka kabinet kebansawan hakini ki kendiap tayo kebansawan ke polisi ke labiang bat klempel hapo jong kini ke financial year ke senam mang tengka ke bamenta let's say inshallah ban pentrekam katu karne bakini ki unaided recognized school ki school bampat yo jingerap watla kila yo ya ka jing itu kin sayo no
ya kajingarap na kaneka sarkar. Kata ya gitu ki secondary but higher secondary school. Ki primary be haba phai se kawai pat kalian dai kaneka sarkar ke Balawanra ya ke Shillong Medical College. Amjudan Medical College sa Shillong ba penyihat da ke sarkar jela hakini senam baladap tang mencem senam dan pli ya ke Shillong Medical College hantai hapo lau mali. Nanta ya ke Shillong Engineering College hantai hapo Polytechnic hamolai. Ki perari be ngidan kam syusyu banyu i kumno kani ka sarkar ka trai. Kamang tengka ka behe do dai kani ka sarkar ke Balawanra. Menta kai ke bang kuma ya ke ban ya keren ba phi khindiat tolong halor ki kamrambu MP Udaiban Pendap. Dan arukam kerkom wanra iki bil siya kadorbar thoan la kalong hadis council la kalong state assembly la kalong parliament kawai kalong bawanra da kalian sensyar lada ngileng bak wanra ya kanu ka bil ka ainra ngi ong tin khasi da kalian sensyar kam long setia ke bawah namar keladon lupa ya ke majoriti ngam kular bala barwanra ye kini ban peloan ye kini kimat ki jura da ke basuk handrai ka jingbut dien ka jonga kanong ke bateng na ke bentai kini ka jia sai kanong ke bateng handrai ngannam le marwe ngannam kan be parliament kemudian kam kalong ringkat beru chief minister jong ke jela lese ringkat bat ke kabinet jong ke sarkar jela ban yakendo ya ki minister ki bapet ki tu ki ministry ban yakendo ya prime minister ban ong ki ni ki long ki mat ki jura jong upai ba ki perri nagata kadau ban penlong an ban thau an ban penulong ki jingdawa jong upai ba ngidan kam ban jet ya UMP na kalian sensyar. Tiada pijet yo nong mikmat, utau nong mikmat, unya saat na kabenta upai ba. Hanrai udai bandan ha kalian sensyar. Lada pikwa ba en penulong ya kini kimat kijura. Ngakentu yepi, ngakerpat yepi, jet ya uba ha kalian sensyar. Ngalasim mikini ki issues. Ngalai kersan ro iki issues yang kiwai kisan hamtam yak ILP kembang alam kemat nak menta ban penung yang ketin kasih ngasngau yaladi nomor kata bakani ka kam kabangan lek banyasat menta lada pijit dengan kum MP kam dai ka kam ka batmai ka dai ka kam ka bangas dang lepa hakini ki posnam ki baladat bat menta nganlek amsyo kamaangi ba chal semene banlet submit memorandum hanrei banlet banyak trelan rengkat chief minister kumjuro ki minister ki bapet ki ministry baper ban penlong an yekini kam lada pilong kinong jet ki bastat kumbang la ong mene sngau haban jet yau barok